pamtim par večerica gdje su čak i nekakva prstenja se poklanjala, nekakve ponude za brak. I to je, boga mi, bilo i burovitih večerica gdje je morao Limbo stvarno da bio rame za plakanje. To su bili uvijek teški odlasci, teški rastanci. Tako da je Stevan uvijek bio nekako u tom smislu pravi galeb, džentlmen. Idemo sada. To su znači bile lijepe gospođe, lijepe dame, srednjeg staža i višlje. Evo recimo ja pamtim jednu kćerku poznatog jednog trgovca, industrijalca sjeverne Italije. Imao je nadimak Mago, evo imao je sličan nadimak Limbo Mago, ne? On je imao recimo monopol trgovinom tjestenine u sjevernoj Italiji, znači to je multimilijarder. I taj nam gospodin dan danas povremeno dolazi i on je recimo, gospodin Limbo je već mogao biti faktički, da ne kažemo, negdje pri vrhu. Evo to je to, vraćam se opet na ono bohem, znači mogu imati status svoj sređen sa kćerkom dotičnog gospodina, multimilijardera, ne. On je to znači nekako zadovoljio se sa avanturom. To je jedna recimo što ja mogu reći, njegova avantura, ona poznata, gdje je mogo čovjek da bude sređen, ne, da je mogo da bude multimilijarder faktički. Žene se vole na jedan jedini način. Moraš da si nežan. Sa ženama moraš da si nežan, moraš da znaš da je slušaš kad ona priča, da si strpljiv, moraš da je govoriš da je u pravu i kad nije. I onda žene na to polako znaju da leže. Moraš da si kavaljer, moraš da znaš da izvedeš, moraš da platiš ručak, moraš da platiš večeru. Za izgled da sam volio žena, morale su da budu zgodne. Morali su da budu zgodne, privlačne žene. A ovako za dnevnu upotrebu to je bilo koju sam odabrao tog dana na plaži, jednu ili dve, nije problem bio. To je funkcionisalo. Tu nije bilo puno udaljavanja sa mesta događaja, jer tu je bilo dosta i šumice i tako da smo imali svoja tajna mesta. Ja sam imao neku malu kolibicu sagrađenu između dva drveta koja je bila sakrivena od ostalih mesta i ja sam to tamo vodio. Ili da to bili u bakci ili u vodi ili na nekom drugom ostrvu koje nije daleko udaljeno. Tako da su, zavisi koje su žene bile. Ako su bile mlađe, onda smo plivali do prvog otočića. A ako su bile starije, mogao sam se vratim po barku ili luf madrac onaj, pa na onome idemo zajedno, plovimo i tako. Retko su me odbijale žene. Retko. Ne znam zašto, nisam lev. Moram da priznam, nisam lev, ali one su rekle ovako. Da sam markantan i da one pored mene se osjećaju kao žene i da imam, pitaju me da li sviram klavir, ja sam rekao ne, a mada sam ga učio, da imam ruke nežne. To je veoma važno kod žena da imaš nežne ruke. Morao si malo da znaš i poeziju, u to vreme je bila poezija, morao si malo da znaš Lohku, morao si Tagoru da znaš malo, morao si o Hegelu nešto da znaš, sad kad si bio sa sve, kako je koji tip žena došla.
može da bude i najružnija, ali mora da ima ženstveno. Znači, mora da ima četvrtu dimenziju, miris žene osjetiš to. Prave žene se osjete po mirisu. Ti možda sudaš još jedan put, nema veze. Dila li, pa te gleda, dila li. Dila la la la, dila la. Ste znali vi o ljubavi, pod moskovski je vječera. Znali vi, cijela ljubili, pod moskovski je vječera. U ono doba nisam tako znao dobro jezike, ali sam polako ovdje moraš da znaš talijanski, ako ne znaš talijanski, onda malo engleski, malo nemački, nešto pep, francuski, mala šans i tako. Pa reći je dovoljno samo dok skupiš u kontakt, onda postalo ide sve lako, za ljubav ne treba puno jezika. Sometimes I'm limbo. Normal man. Ja sam se isto zaljubljivao, ali imao sam veze neke i druge. Tu jednu balerinu, prima balerinu u Njemačke, neka se zvala Gisela Gaiten, ona je bila prima balerina. S njom sam bio mada sam živao ja sa drugom ženom, ali s njom sam bio jedno 5-6 sezona. Ali sezona. I ona je više puta u sezoni dolazila i to je bila jedna ovako jača veza. Ona je čak htjela i da se uzmemo, međutim meni nije odgovarala jer nije pila. A ja, pošto sam bio ovako malo više boemski tip, ja sam uvijek volio da pijem i da kockam i tako sve, onda je ona stalno umorna, pa mora da vežba, pa vežba i danju, pa vežba i noću. Meni to nije odgovaralo, ona na spavanju u 10-11. Ja sam rekao, srce ti spavaj, daleko ti lepa Njemačka, ja neću tamo, to mene zanima. I tako da sve, ali je bila super ženska. O signorina, o signorina, kad bi te poljubila, u more sinje, sve bi drugo bacila. O signorina, kad bi te poljubila, u more sinje, sve bi drugo. Ove ostale sezonske znale su da dođu, šta znam, u 5. 6. mjesecu, pa se vrate u 9. mjesecu, dođu opet da vide da li to nešto traje, ali to je već bilo je nešto, ali već to se vidi da nije to. Onda kada dođeš ti kod mene, ti kad odeš u Austriju ili odeš u Italiju, to te već oni rade, pa te sasvim dočekaju drugčije, to odmah vidiš da je hladan odnos, nije to više to je sasvim drugčija koncepcija, onda se to meni isto nije odgovaralo. Bio sam jednu Talijanku koja je bila tu, zvalo se mesto kod Roipe. Ona je isto htjela da se uda za mene. Međutim, njeni su htjeli da se ženim u Italiji. Ja sam rekao kako ću se ja ženim u Italiji kad ja nemam talijansko državljanstvo i kako ću. Međutim, nije ni to bilo u pitanju, bila lepa. Lepa ženska neka, Čengarle, a ne Liza se zvala. Ajde, O signorina, kad bi te poljubila, mače, slobodno pustite.